160 godina u našem malom otočnom gradiću rodio se Ivan Vučetić, izumitelj i inovator. Njegov izum desetoprsne daktiloskopije značajan je u svjetskoj kriminalistici kao što su Teslini izumi značajni u elektroenergetici. Njemu posvećujemo ovaj video uradak. Rodio se u ovoj kući na rivi, a zbog siromaštva u 26. godini odlazi u Argentinu gdje dolazi do svog značajnog otkrića rješavajući neobičan slučaj Franciske Rojas. 1892. godine u Argentini u malom gradiću Necoche. Policija, ovdje Franciska Rojas. Našla sam svoje mrtvo dijete, molim vas požurite. Dobar dan, gospođo Rojas. Što se dogodilo? Našla sam svoje mrtvo dijete na podu. Na koga sumnjate? Da je to moj muž napravio! Dobar dan, Juan Vučetić. Imam jedan posao za vas. U ulici Kišobrana poruč 7. Otisak prsta. Na konferenciji za novinare nakon rješavanja slučaja. Gospodine Vučetić, ko je kriv za ovaj strašan zločin? Gospođa Franciska Rojas. Otkrio sam to otiskom prsta. Gospodine Vučetiće, što je vama inovacija? Inovacija je rješenje mnogih životnih problema i frustracija. Može slika? U isto vrijeme, neovisno Ivanu Vučetiću, sustav otisaka prstiju istražuje i Francis Galton. U znanstvenim krugovima vodila se rasprava ko je od njih dvojice prvi pronalazač sistema. Tu bitku dobio je Ivan Vučetić. Zato autorska prava! Da, autorska prava. Zato da vas sutra, zbog toga što je čije, ne boli glava.